bya bibazo byose warimo, kwa kwiyumvira warimo, Yesu azacagira ane aroca bigukuramo. Ariko rutafukama ngo usenge, Satani nawe arocagira ane aroca kwinjizamo ibindi, arokwinjizamo umubabaro munini, arokwinjizamo ugatuma wokora n'ibyo utari gukora. Senga ngo gufatanize no kwizera ngo niko gutoragura umurwayi agakira. Ari nako ndababwira, nawe ahuri ngaho icyo ukwiye gukora ni ukugira ane nukwizera. Nina gusura ku kiganza wizere yuko ukize. Uri imyaka 3 n'amezi 6 yavura itakira kwa mu gihugu. Haleluya. None kuba Eliya yarasenze yinginga Imana kandi agasenga yizera, Imana ikamubonekerako. None wewe kubera kutosenga ibibazo byawe urimo wowe uzamara kubona ikiganza cawe. Ndasenge n'abandi bose batakumenya iyi message Mana ngiye gusiga izabagira akamaro mu mitima yabo. Uzavuze neza. Ndagushimiye nawe ukengurukira kuri Uwiteka ibihe byose. Mana yera, Mana y'ubusobozi, ntabwo navuga byinshi musarare, ariko ndazi ko byose byumva kandi ugiye kubikora ni mu izina ryawe ryera. Amen. Imana yacu ni nziza cyane. Rero bene data, nkuko nababwiye, uyu ni umunsi mwiza cyane rwose, ni umunsi w'akanyamuneza. Tugiye kwiga ijambo ryiza cyane rwose, ijambo rishobora kugukora ku mutima, ijambo niwaryumva rishobora kukugirira akamaro mu mutima wawe. Umutwe w'iryo jambo uvuga ngo ubushobozi bwo gusenga. Haleluya. Uyu munsi tugiye kwiga ku bijyanye ni ubushobozi bwo gusenga. Yaba uri mu bibazo cyangwa utari mu bibazo, haleluya, utegerezwa kugira hane gusenga. Ico kintu tugiye kugira hane kuraba. Uri kuraraba n'abadutanguye bose tubona muri Bibiliya, bose ico bahagararako kwari gusenga. Genda urabe ba Yakobo, urabe ba Ibrahimu, ba Daniyeli, eka n'abandi bavuga butumwa bose, ba Petero, bose ico bahagararako kwari ugusenga. Uravye na Nuze na Yona nawe ico yahagararako kwari ugusenga. Uravye na Yobu ico yahagararako kwari ukugirane, kwari ugusenga. Haleluya. Abo bose n'abatwigisha kugira ngo natwe turi ngaha kuri iyi si ico duhagararako duhagarare mu byo gusenga. Imana yacu nayo izagirane, izadufasha. Rero ivyo navyo tugiye kubibona mu gitabo cyanditswe na Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 20. Imana yacu idufashe. Ndagiye gusoma, ndazagusoma imirongo mike hanyuma ngene nsigura. Haleluya. Umutwe w'ijambo ravuga ngo ubushobozi bwo gusenga, ari imbaraga zo gusenga. Ngo muri mwebwe ngo nihaba hari ubabaye nasenge, namba hari uroraniwe naririmbe ishimwe. Muri mwebwe namba hari urwaye natume ko abashinga ntahe b'ishengero baze kumusengera, bamusige amavuta ya elayo mu izina ry'umwami wacu. Haleluya. Murumva yuko ngo muri twebwe ngo nihaba hari ubabaye nagirene nasenge. Haleluya. Iryo niryo jambo uyu munsi tugiye kwiga. Ngo muri twebwe ngo nihaba hari ubabaye nasenge. Ushobora kumva inkuru imbi ivuye ku muryango w'iwanyu, ukumva mwene wanyu, ukumva so wawe, ukumva n'undi wose mu muryango ari we wese, cyangwa n'inshuti ngo yitavye Imana, ngo cyane ngo yagisida, cyane ngo yagwaye, cyane ngo ari mu bitaro. Ariko bene data, ico no kugira coco muri ivyo byose, iyo umaze kumva ikintu cy'umubabaro nk'ico, fuka musenge, wahamagara Uwiteka uvuga ati Yesu wewe ni ukwiye kunyugururira inzira. Haleluya. Nta kindi gishobora kugufasha muri ayo masengesho niwafuka mugasenga. Bya bibazo byose warimo, kwa kwiyumvira warimo, Yesu azacagira ane aroca bigukuramo. Ariko rutafukama ngo usenge, Satani nawe arocagira ane aroca kwinjizamo ibindi, arokwinjizamo umubabaro munini, arokwinjizamo ugatuma wokora n'ibyo utari gukora. Haleluya. Ugasanga bamwe bariko baragira ane, bariko baragwara imitima, bariko baragwara pressure. Haleluya. Bibaka imitima ikabavamwo bivanye n'iki? Kubera biyumviye cyane. Rero nawe ahuri nusenge,
mwene data uri kurankurikirana, nusenge ibibazo urimo, nuwasenga Yesu arabigukuramo. Haleluya. Ariko nutasenga ivyo bibazo ntibiswa guhera. Imana yacu idufashe cyane rwose. Ibyo byose wabisiruka bihereza Uwiteka, ukavuga ati Mana ushobora byose, ndafukamye ndasenze, mfite ibibazo nibi. Yesu azogirane, azokwakira. Haleluya. Ngo kandi iri rero n'irindi jambo kandi rikomeye cyane, ngo kandi numva ufise ngo numva uroraniwe, numva unezerewe, ngo nuririmbe ishimwe. Uririmbe ishimwe mwene data, ushime uvuga ati data wo mw'ijuru urakoze cyane kuko wangeze ngaho kuri isaha, ukandinda ibibi byose, ukandinda abasi n'abadayimoni, ukandinda imyuka karande. Ushimire Uwiteka. Urashobora kuba Imana yakuzigamye ikakurinda urupfu, wagombye gupfa ariko Yesu arakurinze rwa rupfu, wagombye kugira agisida ariko Yesu arakurinze rwa rupfu. Haleluya. Iryo ni ryashime Yesu karagomba. Nushime, niwagenda mu itorero ryawe, shimira Uwiteka. Mana warakoze kubyo wankoreye, Mana warakoze iki niki. Ariko Imana niyo gukorera ibitangaza, wewe ukagenda mu itorero ryawe nunashimira Uwiteka, mwene data, Imana irabibona. Imana izakwigaruka. Ariko niwashimira Uwiteka, Imana izakugurura n'ibindi. Haleluya. Kuko izabona ati wa mwana wanje arizera iby'iwanje. Haleluya. Ariko utabikora ivyo, Yesu ariko arakuraba. Haleluya. Yesu ariko arakuraba mwene data, ariko arakuraba ivyo wikoza. Ngo kandi ngo niwabugwaye, ngo niwabugwaye, ngo hamagara abakozi b'Imana ngo baze bagusengere mu izina rya Yesu ry'umwami Yesu Kristo, ngo urocukira, ngo banagusigara amavuta ya Elayo, ngo mu izina ry'umwami cyangwa zose zirogenda. Mwene data, kabare burogenda, yangwa igisukari irogenda, yangwa y'umutima irogenda, yangwa ya stroke irogenda. Ariko nutabahamagara ngo bagusengere, ivyo bibazo byose ntibizobirane, ntibirokuvako, ubwo burwayi ntiburokuvako. Ariko icononye abakristo bo muri iki gihe, umukozi w'Imana aramuhamagara, reka baba bari mu itorero, reka nushike ngaho imbere ngo kugira ngo tugushyire ku biganza uburwayi ufise bukuvemwo. Ariko ugasanga ariko aragirane, ariko avuga ati uyu mukozi w'Imana nawe yosiga ku ikiganza ntabwo nshobora gukira. Mwene data ndakubwiza ukuri, twahamagawe n'Imana ngo kugira ngo tugirene, ngo dusengere abagwaye, ngo kugira ngo tugirene, ngo dusige amavuta abagwaye. Mwene data ndakubwiza ukuri, Yesu nazokwigira kwiyereka, Yesu nazokwigira kwiyereka amaso ku yandi. Yesu azokorera muri twebwe, Yesu azokorera muri uriya, Yesu azokorera muri uriya. Ariko ari ijambo tugiye kuza kubona hasi, nawe ico ugiye gukora. Haleluya. Ari iryo jambo kuri wewe, kugira ngo ayo masengesho yose Yesu ngo ayakire, kugira ngo ubwaye bwose ubwaye Yesu ngo abwakire, kugira ngo abukize. Wewe nawe hari ico ugiye gukora, arivyo tugomba turabe ku murongo wa 15. Haleluya. Ndasoma ku murongo wa 15. Ngo kandi gusenga ngo gufatanize no kwizera ngo kuzokiza umugwayi, umwami azomuvyura. Ngo kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharirwa. Haleluya. Muravyumva yuko ngo kandi ngo gusenga ngo gufatanize no kwizera ngo niko kuzohagurutsa umugwayi agakira. Ari nako ndababwira, nawe aho uri ngaho ico ugiye gukora nukugira hane nukwizera. Ninagusira ku ikiganza wizere yuko ukize. Umukubundi mukozi w'Imana akagusira ku ikiganza wizere yuko ukize. Ariko niwagira kudidiranya mu mubiri wawe ukavuga ati ndiko nakekeranya, mwene data ndakubwiza ukuri, bwa burwayi ntibugenda. Ariko navuga ati data wo mw'ijuru ndakize, yangwara igisukari iramvuyeko, yangwara y'umutima iramvuyeko, yangwara stroke iramvuyeko. Imana izakukiza, uzoca uhaguruka. Ngo kandi niba ufise ibyaha. Haleluya. Ngo niba ufise ibyaha, ngo bya byaha byose ngo biroca bigirane, ngo biroca bikuvako. Ngo kubera iki?
babakozi b'Imana bagusize ko byamavuta, bagusize ku ikiganza, bya byaha byose wakoze, nyamba warasambanye, nyamba warise, nyamba warakoze ikibi cyose, ngo byose ngo biroca bikuvako, ngo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Murumva yuko byose ngo biroca bigirane, ngo biroca bihanagurwa, ukaba umwera. Haleluya. ukacugenda mw'ijuru. Umunsi w'iherezo niwagera, Imana ikazosanga uri tayari, ikazosanga uri tayari nyene data. Turacyafise n'umwanya. Yesu aracyadufitiye ku mwanya munini. Yesu aracyadufitiye ku mwanya munini cyane gose, ngo kugira ngo tugirene, ngo aduharire ibyaha byacu. Mwene data ugikora ivyo byaha, Yesu aracyadufitiye umwanya. Nturindire ngo Yesu arinde kuza. Yesu aracyagufitiye umwanya. Fukama bikunaniye, hamagara abakozi b'Imana bagufashe gusenga. Niwizera mu izina rya Yesu Kristo, byaha byose bizakuvamo. Haleluya. Kandi ntugirene, ntudiriranye, ntukekeranye mu byo bagukoreye. Ntukekeranye, wizere yuko Yesu agukoreye ibitangaza, kandi yizere ijana ku ijana. Yesu azagukorera ibitangaza. Yesu azagukiza uburwayi bwose ufise, ibibazo byose urimo, Yesu azagirane, azabigukiza. Haleluya. Ico kintu tukwiye gukora nk'abakristo. Ibanga rikuru ry'umukristo akwiye kugenderako ni ugusenga. Iryo ni ryo banga rya mbere, ni ugusenga, nta kindi. Haleluya. Ico kintu ca mbere. Turabandanya ku murongo wa 16. Haleluya. Umurongo nkunda cyane gose, ngo mwaturanire ibyaha byanyu. Haleluya. Ngo musengeranire, ngo kugira ngo mukire indwara, ugusaba kumugororoki kugira ikimazi kuri byinshi. Haleluya. ngo mu gikorwa cyako. Haleluya. Mwene data, iri ni jambo mu matorero menshi nkunda kugendamo, n'abantu bake barikora, kuko arahabura ati jewe narikora bariya barantwenga. Ninazi imbere nkavuga ati ngomba nature, nk'uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo twaturanire, ngo kandi ngo dusengeranire. Haleluya. Iryo jambo abantu benshi bararitinya, turabagororoki, ariko ndakubwiza ukuri, benshi baratinya kurikora, kuko aravuga ati ninazi imbere nkatora mike nkavuga ati Yesu jewe narakoze iki, Yesu jewe narasambanye. Aca yiyumvira yuko bari abantu bamutwenga. Ariko mwene data ndakubwiza ukuri, niwatura ukavuga ati Yesu numbabarire, narasambanye, narakoze ikicayi kiniki, naricanye, naratukanye, eka narakoze ibintu bitakunezera, ndasabye ikigongwe, Yesu azoguharira. Mwene data uri kurandaba, wewe uri umukristo, gira kwatura. Ico wanyegeze gira kwatura, ariko nutatura amutera iby'udeturu. Nutatura Yesu nazoguharira, nutatura Yesu nazokubabarira. Mwene data, ariko niwatura Yesu azovuga ati kandi wa mwana wanjye aragombye kwatura, wa mwana wanjye aragombye kugira Satani amurekure. Ariko nutatura Satani nawe azoguma ariko akugumya, guma hano wewe ngo ntuvuge. Ariko niwatura Yesu aroca kwakira. Haleluya. Yesu aroca kwakira. Ndiko nakubwira ukuri, niwatura ngo Yesu azogirane, ngo aroca kwakira. Kandi kudusengeranire, kuko kuba kwatura tukwiye kwatura na twese kuri twese. Ninazi imbere nkatura, nzoba natura ibyo nyina watahure. Ninazi imbere kuko twese ibi byose dukora mwene data, ubu busambanyi gucumura kugira hane twabikoraniye wewe nanje. Tukwiye rero nk'ijambo ry'Imana ritubwiye ngo tugirene, ngo twaturanire, ngo nitwaturanira Imana izagirane, izaduharira. Ariko wewe nawe utagomba kwatura ngo uvuga ati Yesu nasabye imbabazi kuca iki niki nakoze, Yesu ntazogirane, ntazoguharira. Ariko niwatura ntutinye, kuko niwaraho mugenzi wawe yicaye hariya, cyangwa ukaraho mugenzi wawe yicaye hariya, ngo ninabivuga ukumva arantwenga, uzoba wihenze. Ku munsi w'iherezo mugenzi wawe muzoba muri kumwe,
we niuza ukwigwana ko wenyene. Umugore wawe nimuzaba muri kumwe, umwana wawe nimuzaba muri kumwe, so wawe nimuzaba muri kumwe, nyoko wawe nimuzaba muri kumwe, azoba ari wewe wenyene mwene data, na wundi muzaba muri kumwe. Haleluya! Ni wewe wenyene ukwiye kwatura. Atura ni izina rya Yesu Kristo. Ni wature urocukirane, urocukira. Ninandagiza kugira kwigisha, ndagomba nawe ninagera umwanya wo gusenga, aho uri wature ivyo wakoze nabi Yesu atakunze, uvyature kugira Satana kure. Ariko twahana ku murongo w'17, uwo ni murongo nkunda cane gose, ngo Eliya ngo yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Haleluya! Iryo ni jambo rya mbere nkunda mwene data, ndarikunda cyane. Ngo Eliya ngo yasenze yinginga, arafukama aratakamba, ngo kandi yari ameze nkatwe, ariko ngo yarasenze aravuga ati, Yesu ndizeye, ndakwinginze iyi mvura ihagarike. Haleluya! Yesu yarabikoze. Yesu yarumviye amasengesho ya Eliya. Ya mvura yacihagarara imara imyaka 3 n'amezi 6, ya mvura itakiragwa mu gihugu. Haleluya! None kuba Eliya yarasenze yinginga Imana kandi agasenga yizera, Imana ikamubonekerako, none wewe kubera kutosenga ibibazo byawe urimo, wabuze amara yo kuriha inzu yawe, wabuze amara yo kuriha renti, wabuze amara yo kugura indya, wabuze amara yo gukora ikintu cyose, Imana nishobora kubiguhereza. Mwene data, Imana itanga byose. Nawe niwinginge Yesu arakugururira. Ariko tuinginga Yesu nashobora kukugururira. Haleluya! Inginga Yesu, kuko muna Eliya ngo yarameze nkatwe. Kuba Eliya yarameze nkatwe, nawe ukwiye kuba nka Eliya. Winginga Imana, uvuga ati, Mana ndagusabye umpereze iki, Imana izakiguha. Kuko ngo icyo gihe Eliya yinginga, imvura yaragwa cyane gose bene data. Arabona ati imvura igakomeza kuguku, abantu bashobora kwimbura. Ariko Eliya aravuga ati, ndinginze Yesu Kristo, ndafukamye Imana y'ubushobozi, Imana yera, iyi mvura ihagarike mu gihugu. Imana yarabikoze mwene data. Kuba yarahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Haleluya! We kubwaho ushobora kwiyumvira ibintu birakaze, ariko ni waba utahura Imana, ivyo bintu ntibikaze. Na wewe ufite ukwizera, Imana izabigukorera. Kuko na Eliya Imana yarabimukoreye. Kuba Eliya yarabimukoreye, nta butaramu yakoze, nta mafaranga yatanze, ariko Yesu yarabimukoreye. Ikico cononya abantu benshi, bene data. Dusuye kuri wa murongo ati, wabagwaye ngo niwabugwaye ngo ntuhamagare ngo iki, wahamagare abakozi Imana bagusengere. Ikico cononya abantu bese arashobora kubagwaye, arashobora kubona imyuka yinjiye mu rugo rwiwe, agategera guhamagara agenda ku bapfumu kugira ngo bamufashe gusenga, bamuha imiti yo kugira ngo agirene ngo akire. Yaba imyuka yinjira mu muryango wiwe, bakavuga ati, rero ngo reka ngere nkora iki n'iki, ngo mpamagara abapfumu. Ico nakubwiza ukuri, ndabahaye akarorero. Nari mfise sister wanjye ngo tuvukana mu ndimwe, niwe mukuru wanjye, niwe ntangurira. Ataramenya Imana, yaragenda akagenda, yabagwaye cyangwa umwana agwaye yiruka ku bapfumu. Ariko kugeza ubu ndashimira Uwiteka, agwaye cyangwa ababaye ahamagara Yesu Kristo, agahamagara abakozi b'Imana bakamusengera, yanyuka mibi kava mu rugo rwiwe. Nawe komeza kwinginga, winginge nkuko Eliya yinginze, nawe Imana yabigukorera. Irindi jambo nkunda kandi ku murongo wa 18, ngo yongera ngo gusaba ngo ijuru ngo rirekure imvura, isi imeza imirima yayo. Eliya yari kumwe na Yesu. Haleluya! Eliya yari kumwe na Yesu mwene data. Niyo mpamvu Imana yabimukoreye.
Eliya yari kumwe na Yesu. Kuba yarongeye aringinga aravuga ati Yesu ngarukanira ya mvura, nawe bimwe Satani yatwara, bimwe Satani yakwaka, nyamba yakwaca amazu, nyamba yakwaca imiduga, nyamba yakwaca ubutunzi, nyamba yakwaca icyaro cyose, senga winginga Yesu. Yesu arabigugarukanira. Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubushobozi, Yesu afite icyaro cyose ashobora kuguhereza mu izina rya Yesu Kristo. Arabiguhereza mana. Imana yacu ni nziza mwene data. Komeza wizere Yesu, komeza ufukame, Yesu arabiguhereza. Haleluya. Tukwiye kuba nka Eliya. Iri ni jambo ngomba wewe uri kurandaba utahane, ube nka Eliya, kuko na Eliya yaringinze Imana irabimukorera. Haleluya. Yaringinze Imana irabimukorera. Nawe ngomba winginge Imana kuri uyu munsi. Imana igukorera ibitangaza, Imana igukize, Imana igukorera imyuka mibi, Imana ikurinda abasi n'abadayimoni, Imana ikurinda imyuka karande, Imana ikugaruka n'ibyo Satani yatwaye. Ngomba ube nka Eliya. Haleluya. Ngomba ube nka Eliya. Turabandanye ngo bene data, ngo nihagira ngo umuntu ngo muri mwebwe azimurura akava mu by'ukuri uwundi akamuzimurura, ngo mumenye ngo yuko uzimuruye umunyabyaha akamukura mu nzira yiwe yazimiriyemwo aba amukirije ubugingo urupfu, kandi aba amupfuce ibyaha byinshi. Haleluya. Iri nirindi jambo kandi naryo nkunda cyane rwose. Nirindi jambo ritomoye rimeze neza, ngo iyo umuntu avaye umuntu mu by'isi akamujana ku Mana, uba urose igicibo. Mwene data, niwavana umunyabyaha, umwe yatwawe na karande, umwe yatwawe n'uwamugwa Satani, ukamuzana ku Mana, umenyeye kuzoburosa agaciro, uzoburosa icubahiro ku Mana. Ibi byose bizotuma biguha imbaraga, bizotuma biguha Yesu kukwizera. Kuko niwafukama ukavuga ati data wo mwijuru ndasenze ninginga, Yesu azoca kubonekerako, kuko wararokoye bese Satani yari yatwaye, ubazana kugakiza. Ibi rero wewe nanje nivyo dukwiye gukora, nivyo twahamagariwe. Duhamagare Yesu n'umwami wacu Yesu Kristo agirene aduha izo mbaraga zo gukura bamwe batwawe na karande, bamwe batwawe na myuka mibi, kugira ngo bagaruke kwa Yesu. Bamwe birirwa mu bapfumu, bamwe birirwa kurogana, bamwe birirwa barakora ibyaha, ngo bagaruke kwande, bagaruke kwa Yesu. Yesu azabikora. Yesu azabikora. Ngo kandi, haleluya, iri ni jambo kandi nkunda, ngo iyo umuntu ngo akuye umuntu mu byaha, ngo abamukirije ubugingo urupfu, ngo kandi ngo abamukirije ubugingo bwiwe. Haleluya. Ngo kandi mukaba umwogeze n'ibyaha byiwe byose. Haleluya. Niwabikora ibyo bintu mwene data, wa muntu ukamukura muri babasi, uzomwogeza ibyo byaha, uzomukiriza ubugingo bwiwe, uzomukiriza urupfu. Iri jambo ni ryiza cyane rwose. Bakozi b'Imana mwese muri ko muramurikira, dukomeze kugira hani nitukora abantu batwawe na wa mugwanizi karande, hanyuma ngo tubareke tubazane ku Mana, kuko Yesu arabakeneye. Uko Yesu akeneye niko na Yesu akeneye ujya wundi atazi Imana. Nitubavuge nawe mwatazi Imana, ariko tubazane kugakiza. Nico twahamagariwe. Nituzo kwicara gusa, nituzo kwigisha mu itorero ryacu gusa, ariko ngo twibagira bamwe bari inyuma yacu. Twibuke kila muntu Yesu, kila muntu wese. Imana yacu dusenga iduha izo mbaraga. Haleluya. Izaduha izo mbaraga. Aya amajambo meza cyane, yari inyigisho nziza cyane, ariko icyo ngomba y'ugutahana
ngo mube nka Eliya. Eliya akaba yaringinze Imana ikamukorera ibitangaza. Nawe ngo mube nka Eliya, winginge Yesu, ntucike intege, kuko ikiri cyo conanya abakristo muri iki gihe. Arafukama agasenga, agafukama agasenga, ya Mana igateba kumwishura. Yamara guteba kumwishura agasatangura kuvuga ngo yo nta Mana iriho. Mwene data, ntariko ndaguhenda, Imana iriho kandi Imana irakiza. Wewe utarayibona hari abayibonye. Impamvu utarayibona hari icyo ukwiye gukora ku mutima wawe kugira ngo Imana ibone. Imana ntimeze nk'umwana wawe ubwira ngo mwana ngo genda hariya, ntimeze nk'umwana wawe ngo mwana ngo icara aha. Imana niyo kwinginga. Niwinginga Yesu azagukorera ibitangaza. Yesu azakubonekako. Ariko ntinga Yesu ugomba kugira ngo umusawu nyene wacagukorera. Yesu ntakora uko. Inginga ufukame mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, arogirane azakubonekeraho. Haleluya, azakubonekeraho. Ico cy'umuntu nakubariye. Rero twagiye gusenga, nawe ahuri ndagomba usenge, wumve yuko izi imbaraga zo gusenga n'ubushobozi bwo gusenga uyu munsi bukubonekereko. Uyu munsi ngiye gusenga, ndagomba yuko nawe ukira. Wewe uri kurandaba ubwayi warumanye imyaka n'imyaka, uyu munsi ndagomba yuko ukira. Wizere yuko ukize, wizere. Ndagiye gusenga, wizere yuko ibibazo byawe urimo bigiye kurangira. Twinginge Imana nkuko na Eliya yinginze Imana. Haleluya, ndasenga. Data wo mw'ijuru, urakoze cyane, ndagushimiye cyane, ndagukengurukira ku ijambo ryawe nshikanye mu bana bawe. Mana yera, Mana y'ubusozi, uri Imana yamiri kumwe natwe, uri Imana nitwiyereka, uri Imana yamikira dusaba ukwizera. Yesu Kristo, ndaguhamagaye ubonekera abana bawe abariko baraturaba bose. Ndagusabye bose Data wo mw'ijuru bakubona ikiganza cyawe. Bamwe bari mu bitaro, ndagusabye bose bona ikiganza cyawe Yesu Kristo, bakire gukira. Babagwe za ngwara, zimwe za kanseri, zimwe z'imitima, zimwe za stroke, eka n'izindi ndwara zose. Uyu mwanya ndiko ndasenga, bose bakire gukira mu izina ryawe Yesu Kristo. Bakire gukira Yesu Kristo, nibakire gukira Mana, nibakire gukira Mana. Abariko barandaba bose bafise ibibazo bibapfe ku Mana. Abariko barandaba bose bafashwe n'amugwanzi karande. Yesu Kristo, ndakwinginze Mana, nkuko Eliya yakwinginze avuga ati ndinginze uzane imvura, urayizana imvura, urayihagarika muri ico gihugu. Yongera kwinginga avuga ngo uzane imvura, urayizana. None Data wo mw'ijuru, natwe turakwinginze, turagutakambiye, turaciye bugufi, turagusavye imbabazi. Kandi Mana, uharire abana bawe bose, ubaharire Mana, bagukoreye byinshi bitakunezera, nubaharire Mana. Baharire Data, baharire Mana, ubasiga amavuta yawe. Imyuka mibi bavemo, imyuka y'abarozi bavemo, imyuka ya daimoni bavemo, imyuka ya karandi bavemo, eka n'indi myuka yose bavemo. Yesu Kristo, nubabarire. Ndagomba uduhe wa mutima wo kwizera, ndagomba uduhe wa mutima wo gusenga, ndagomba uduhe wa mutima wo kwizera umukozi wari we wese adusize ku ibiganza Mana, ngo kugira ngo tubonekerwe. Ndagomba bamwe bose bazimiye bose bagarukane ku gakiza kawe. Ndagomba bamwe bose batwawe n'umumaraya bose bagarukane ku gakiza kawe. Yesu Kristo, ndagomba kize Yesu, ndakwinginze bose bagarukane, ndakwinginze bose ubabyamure. Bamwe babuze ibyo barya, ubahereze ibyo barya.
bamwe babuze ibyo amahera yo kuriha inzu, ubahereza amahera yo kuriha inzu. Eka bamwe bose bariko bararondera ubuzi, ubahereze ubuzi. Yesu nibakira ubuzi, nibakira ubuzi mu izina ryawe Yesu Kristo, nibakira ubuzi mu izina ryawe Yesu Kristo. Kora ibitangaza Mana. Ndiko ndabona abantu benshi bariko barakira ubuzi, ndiko ndabona abantu benshi bariko barakira gukira, ndiko ndabona abantu benshi bariko barakira agakiza. Yesu Kristo, komeza kubatacinga, komeza kubatakira Yesu, babona agakiza kawe, babona umwuka wera, babona umumarayika abamanukako. Yesu ukora ibitangaza, babone Mana abamarayika bari kumwe nabo. Ndagomba Yesu kujya wahinduye ubuzima bwanjye, abari kuhindura ubuzima bw'abandi bose, kujya watumye ndakumenya ndagukorera, abariko n'abandi bose bakumenya kandi bakagukorera. Yesu Kristo uzabugize neza. Ndakwinginze ciye bugufi, ndakwinginze ndagutakamba, kuko na Eliya yarakoze ikintu cyiza cyane rwose. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo Eliya yarameze nkatwe, yaringinze afukama asenga avuga ati Mana hagarika imvura. Iyo mvura warayihagaritse imyaka 3 irahagarara. Arongera arasenga yinginga kandi ugarukana imvura yinja. Natwe turagusabye tukwinginga, waravuze ati ngo ibyo muzoba musabye byose ngo mu izina ryanjye ngo byose nzabibakorera. Ngo urongera mu ijambo ryawe riravuga ngo babiri ngo cyangwa umwe ngo bicaye bariko barasenga basengera ikintu kimwe ngo byose muzabitwishyurira. None Data wo mu ijuru, ndizera abo turi kumwe bose bariko barasenga bakwinginga, komeza kubiyereka. Urakoze cyane. Ntabwo navuga byinshi mu sarare, ariko ndazi ko byose byumva kandi ugiye kubikora mu izina ryawe ryera. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahezagire.